amashangana wahambe awahamba amashangana wahambe secela ukuthi nomthetho wenza umsebenzi wawo mphakathi qala ngizobonga ukhulani lokho ethuthula kaNgcobo from iAzana Youth and Action silana ukuzoseka imarch and march njengenhlangano esilekelelayo kakhulu la emphakathini namhlanje sicela ukubonga emphakathini ophumile bafethu isicelo sami ngizocela nje ukuthi makuthiwa kunemarch asambeni sitsheleni nabanye makuthiwa kunemarch especially njengamanje umphakathi awuphume ngobuningi bawo ukuze sikwazi ukulwa le mpi lena. I'm so disappointed ukuthi abantu bambalwa kangaka namhlanje. So ngiyacela ngimaphinde kuthiwa khona imarch umphakathi awuphume ngobuningi ngaphandle kokuintimidatewa. Umthetho uyasivumela ukuthi senze protest, umthetho uyasivumela ukuthi senze imarch eSouth Africa kuyilungelo lethu. Singa intimidatewa ngamapost esiwabonayo asisabisayo and singa as long imarch ilandele wonke imithetho nemigomo nemibandela yamamarch. Siyacela ke mphakathi sengivala nje mphakathi ngomhla ka-30 futhi siyaqhubeka mphakathi asimemaneni izobe ikhona imarch ezosuka la eSphingi izoqala ePellegrim sohlangana ePellegrim sobe sinemarch ekumele ngawo umhla ka-30 sizobe futhi sisaqhubeka nawo umzabalazo ukuthi uhulumeni ukuze abone ukuthi ngempela si-serious ukuthi abantu bokufika abanganawo amaphepha abahambe eSouth Africa banawo amalungelo abanawo abawanikezwa uhulumeni kodwa banawo ilungelo lokuhlala nelokusiphuca okuwokwethu la eSouth Africa nelokuzomosha eSouth Africa bebulale izingane zethu ngama-drugs ngoba ama-drugs ibona abantu abaprovider ama-drugs. Ngithi nje amandla awethu.